Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mwancho murigererio Ndizi TV na bwansu bw'Gusii no kwigana kwa Everlyne tkoria ondigenderete kobali toereru kegima na mono no genderete kwegokia asoko bwate miroberio ya Ndizi TV na bwansu bw'Gusii ekirorire tkoria Jumapili tariki 22 cyo mutienyo kianda umwaka wetu 2024 na manga genderete gokorekane mense ya Kenya anene chingaki omokonyi bomurai wense Rigathi Gachagua genderete kurokuboria ochiase omurai wense Dr. William Samoei Ruto gotamuneria akorende gotwara obwamateboro buya eriyo gwikiraniria abananchi amagendero nayo sinigago chachinga kiegosererio yokumurusia bisi Gachagua egenderete koreta liberera ase Gachagua genderete kwene kyabunere nigage aratirene bokongu ase ekena na kwene kyabuna abananchi babere bakonyora amagendero no murabize Dr. William Samoei Ruto nigo abeta okoreta rego chiasensemo ya Haiti eriyo kurigereria gosekorotota obokoreri bw'abanyanyimbo babetu bagutumwa uchiasenseyo ase ogokonya koreta omurembe kubatkana n'ikisegi ekyo cyarekonekiwa ase ensemeyo ngukwarigania SMS ya Chinsa Ikomi cyabona mugoroba iri nkumanje munanara yana kwariganire asenchera ereyo bwenge gendera kunyora sesemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube watunyara wetera Ndizi TV News na wegase website yeto watunyara wetera www.ndizitv.net iri togendere kusanga sogwamo. Everlyne Osero sara mumanyinero koine kiachibichaniro gichawe kera sencha benengo kwargan tobe tobo sanga amo wikomerio ama Chinsa Ikomi sencha yo wenge tokoyachaka korwase county ya Kisii ase abanyakenyoro ba kegochie barene kebakogokera yemagega yabarabuo koroseriwa epara iyo yabirege kubachanda ase ege kavono epare yoni gotoka se gosepara amatabekania yeke bogerero kogenda kegochie skuru yoboroso nabo igo gotoka se sublocation ya kegochi meyebunge yo yabo basi county ya Kisii Nonya naboni abamenyabo babere bakwe murungania na kumuchia umuchumbe w'ensemiyo Innocent Obiri anene ase okobariera era yoburimo yokobagacira ebare yo asibamugarire abekawe sokya na kubwatrana no musaye Kevin yo chakire obwagachwe pare yo ero babe bagokora na kubabekire pare yo erami asentire moyo gosombi yokorobia obosombi na boigo obonchoria asensemeyo Marieta nguru kwagire simukire mumanyi igani kebogerero epare kogenda kegochi mate kefini bwanchire gotoroseri omwana oyo ito obiri ngaigwa jete bano gototeinga ngotoroseri kwarenge bono tuchandegete bakoroni gakwete embura bono nine gotwa ndobwati astoramo bo etocha kobogori nene nechiguni kevini bwanchire gotoroseri ero nero kwereiro bwena takoreriwa ngayo obiri gwachete twanchira niro omwana oyo tigatoroseri ntwe muna tuerule ntwa abanyenerendo omwana yataroseri nonyene abane sukuru epasari bano ngo ntori bikina toewa tuchandegete asamere tango kusaura yata mbia mona songo chamararia eparanere yatuchandire ekurugara bakanyasheki oyo koruko obiri Innocent mumanyi obiri Innocent actually number 1 na cha batebanga epara onyebekire nambuke kwirerami kibutambe ekere kupare kubekwirami president kunya approve number 2 epare ko jere yaba advertised obiri ngai toange contract yigo advertise re pa tengo remwere acha totebi iri yakabere ekere butambe para yaba advertised president kunya approve Tora kiango oyo watetenga kwanya approve nga marasha na warenge ko kubore president MC yitobwe ko manyane acha totebi nga kinga maine pa na karteki nera approved omugami Kevin Kayaga osokira retire akwate only 1 month yitigarite aya to retire mubwati siyo koboko abeke erami Togoska
Kabosioni gumuraiwese Dr. William Samuel Ruto abetaka wikirana ase ense ya hiti erikorotota obokoreri bw'abanyanyimbo babete bagutumwa kuri ase ya Kenya asogo konya kureta obotoereru na boigo omurembe ase ense jogo kwana chinga kicho Ruto nigabete kagotogia abanyanyimbabu ase mirime miya eyo bagenderete gukora iyo yaorokirie amaunchwererio amanena nene yo koereta omurembe na boigo obotoereru igarire ira yo gochago ikirania ogosira kwa bene asoko ba ibintu byonsi biribiganirie eryo goikira eryo ko bakonya goikirania obokoreri borobu yabo gutinyia oburendi askiri atere na nigo muroberio yo orumu yakegimano nyatari ase ense ya Ethiopia akurende na se ense ya Kenya. When I flagged you off, I mandated you on behalf of the people of Kenya to be exemplary ambassadors and to be an iconic brand. And you have represented the people of Kenya with courage, professionalism, selflessness, compassion, and efficiency. I have therefore made this visit before attending the 79th UN General Assembly to check on your progress. I am proud to observe that upon deployment, you promptly commenced operations, consistently exceeding expectation in the performance of your duties, and you have exhibited courage, integrity, and professionalism. As a consequence of your exemplary service and contribution to the multinational security support operation, the country's security has significantly improved. Its crucial infrastructure is much safer. Populations are returning home. Humanitarian access has increased, and abductions have decreased. I also wish to appreciate you for your resilience, demonstrated by achieving such impressive success with minimal equipment. Without a doubt, you will do even better and go much further when more equipment and resources are made available to you. And I want to commit to you that I will do everything possible to make sure that you have additional personnel. Omokonyi bw'omuraiwense Rigathi Gachagua gati abaraibande nigo baba gusangana bagenwa ase kanisa ya Pefa Cathedral ime ya Thika kaunti ya Kiambu erioko sasima omonene gukwana chinga kechio Gachagua nigabaga kurokoboria ucyase abaraibons bage siasa gochamona gukora amagendero ase abananchi nagotiga siasa cyoko bagekana nabo igo siasa cyoko ruana gosega kumuchomo raiwese Dr. William Samuel Ruto nigabaga kumugania koba maison nabo igo akoreta obotoereru ase serikali ase kirenga gyogwekania amagendero ase abananchi bose. Hii maneno ya mipango ya kuumiza wengine na kutatiza wengine, hiyo maneno ukiiniliza haina haja, kwa sababu sisi tulipewa miaka 5 tufanye kazi, na kama iko shida kwa boma, mzee mwenye boma ataketi chini na bibi zake na watoto atatue. Lakini tukianza kutengana, I want to caution that the direction that is being taken ya kubomoa hii nyumba yetu, hii nyumba ikibomoka haitarudi tena. That is the truth. That action people are planning, wakisaidiwa na watu hawakuwa na sisi, ikivuja hii boma ya UDA haitaweza rudi tena, itasabaratika. Hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze 4 ukifuata ngapi? 8. I want to ask my brother, my Vice President William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Let us not be destructive. And let us not reintroduce the politics of betrayal. President William Ruto is the greatest beneficiary of the peoples of Mount Kenya destined for betrayal. Our people hate betrayal. And
Okona tinga kiecho nigo Cleophas Malala agania masababene ase serikali anena ase kiama kia United Democratic Alliance kobwatikana no watekanana oko kwabere gokoroka ogoso gwatanenka oko kwabere gokorokana ase kiame kio niga mmochomora ibese Dr. William Sabweruto kobwatikana nemero bere yegendrete koretari berera yo kumurusia bisi omokonyi bomura ibese Rigathi Gachagua askirateruna ekionege tambukero geta ekironge na bego gekoreta ebo mateboro obobe ase abagwatani bekiama kia UDN gori bagerio amuganirie Ruto koreta obotoero na kumwachinga kinyororo Gachagua asekeria obereka gotirena na bwana wetera mange ase kiama kia UDN. Tafadhali ombea serikali yetu ya UDA kwa sababu nimeona tumeanza kutoka kwa reli, na kazi yangu kama Secretary General ni lazima niregeshe watu kwa reli. Hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe, unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua, kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. The same people wenye wanaleta motion na naambiwa kwamba wamechagua Junet Mohamed na Kaluma, hawa watu wawili wataanza na kutoa naibu wako. But I want to assure you, hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Mimi nakuomba tafadhali, please, kama watoto wako, call your house to order. Don't punish Rigathi Gachagua. Huyu mzee aliumia. Rigathi Gachagua aliaibishwa mbele ya watoto wake, alifungwa kwa sababu ya Netinga kiribirira rya gisiasa rigenderete kwenekiwa nena sorogonko rwa Mount Kenya anigo bono egati yabagaga kurwase county ya Tharaka Nithi bachira mona kuru kubure gochase abarai gochamona gokora emiremo ya magendero anena sogokirania chira chibabete bakubariera abananchi okwana asesemo ya Kibuka Shrine abagakabo inseye kiombe akemanya gosenseri yeri aburi rimanyikanete na alternative learning transformation nigo barure okubore ochase abarai bage siasa koiranya inse amabererabo age siasa na wikirania amagendero ase abananchi tinga kiecho nigo baburirie abarai kurasorogongo rwa Mount Kenya akobeko mukiabu gwikirania ebimira ebyo bigendrete wonchorere yakobwatikana necingaki kama ni wa Tharaka, hata kama ni kiongozi wa Kenya ambaye anajua ako na shinda aidha na viongozi wengine au wananchi wa Kenya. Mtu waone tafadhali kama kuna mtu alikuwa amekosea mahali yoyote, na tunaomba hiyo siasa ya vurugu ya vita iishe. Kama tuseme ni kiongozi fulani amepewa nafasi yake, ngoja apewe nafasi, atulinde vizuri, atuangalie vizuri. Kama ni muda wake ukiisha ama muda wake ukiisha, tutachaguliwa mwingine, na sisi kama wananchi tunakuwa tuko pale tunamsaidia ule kiongozi. Hii miti imekatwa karibu yote, hapa kuko karibu kukua Mbeya. Yaani ikuwe hapa ni Kiboka tu ameachwa tu hapa. Inaweza kuwa Kiboka amekasirika sababu mboma yake imeharibiwa. Ile ninge aindi serikali na viongozi wetu ni kama tunaweza fence hapa, tupande miti ya indinji. na magigaye kigambere kenene high court gututerare umuroberi obu kubwatwa wechwesa cha CDF cha sechi constituency asote babona ningo umuroberi yore maminchane katiba ningo bono abachumbe korwa Chinsemo abo bagendete wesokya na gusanga ebirengerero byabo igati abachumbe korwa se county ya Trans Nzoia ningo babiri bakumochia egetambukirekyo na oteba ningo kerachie koreta gosekerachi koreta okoburukana okonge asomuroberi obwo kwena na usibogosira ebirengo
biango bitsemi ase chi constituency na boigo chi county au bakurawa no mubunke o cheranganyi ni Patrick Kasmiyu ni gatayire buna omoroberio yo okonyire monaso bwagachi ase chi bunge au na boigo au konyire abarko kurwase chi ngachiria cyo konyora wense kwenyorera libagari ya masomo nigo libagerio baborio moroberio yo gutatu guterware akorende amaunchorero avene gokorekana iri kwenekia buna amagendera bere gakorokana ase chibunge. Sasa hii mswada yenye wanasema ati wachukue hii pesa ambayo ni pesa tunatoa ndani, pesa ya basari ndio tulete niweze kugawia nyinyi, na mumeona vile mimi nimegawa. Kusema kweli mgao yangu inafanywa wazi peupe, na nimesema nitaongeza. Sasa wanacherengani, narudia tena, hii pesa ya CDF mnasema ibaki na wajumbe, ibaki hapa, si ndio? Na sentre moyo kinya chitalanta na saba saimese ya Kenya ni serikali ya buriwe kwene kiabuna ngorwere ogosira kwa bene ase ogokinya chitalande chiga nase ogoikirana ase mesangrekano au na boigo kwenana ebiegwa byechingenjo au nigo chinga kieche kiombe kya MCSK na boigo KFCB ya boigo bya buriwe na birego chamo na kwene kiabuna ngwabare abasairi bagali ogokinya chitalanda chiabo. Sisi wenyewe someone can come aseme kwamba anataka kuongeza tax but ajui zile challenge zenye content creator anapitia ndio aweze kupata ile news. So venye umesema platforms mingi but challenges ndio mingi, but hatuna venye tunaweza address kwa wale leaders ambao tuko nao. I think it's something unique ambao like people from abroad, like across the East Africa, they need to know that kwamba big minds ziko kwenye slums. So I feel kwamba Mungu kama ile kitu anafaa kufanya, tunamwaminia kwa kazi yenye amefanya na pia ameweka kwa ministries zingine tumeona akiperform. I believe kwamba anaweza, but tunamrequest kwamba engage all departments kwa sababu creative iko wide. We need the government to come in. They should come and see what we have, come and see what we can do, so that as we'll be having our winners, wasikuwe tu winners hapa kwa Jamhuri Kenya Youth Initiative, but they be recognized by the government in this manner. For example, if the government is having, the government can form events that can entail them and bring them together. For example, we have Miss Heritage, we have Miss Universe, and by the end of the year we'll be having also Mr. and Miss Jamhuri Youth Kenya Initiative. Why can't we bring kind of a structure that will bring all these youths together with different talents from different communities so that they can also be empowered? Sasa wasikue tu ati wamebeba tu title lakini hawafanyi nao chochote. Because you'll get the youth population is more than any other population in Kenya. Now if you don't take care of the youth, Wanchumbulir banora bationa rotre mweri obwa maye Chinsa Ikomi asenchira ere yobwege kurinda ya munenda mangino chikenyora senchira yobwe kirange kuragese muna bwego Chinsa sato narabega koretwa asore nere Josephat Amisi ndiye munaswale mwensi mugendere tego turigereria kurwase Chinsinyo au honorable engineer Kevin Ogechi agoteba no agendere tego tobwati ya kurwase Chinsa mochiria chia basi Central Ward agoteba makwani achira bamenyi be Chinsa mecho na bali mwensi amogendere tego tobwati ase Chinsa mo chiemitandao tingwe bakobakira ngambi amono bali mogendere tego turigereria se chitibi chino kurwase Chinsinyo au na barabwonko bakira ngambi amono nyoro binasemero